Kanyang laki din! Uncle Bansyong, naragsak kayo ka no? Tanabalaw ni Nana Lorena. Na, tagkatawa kayo din, Uncle. Apay ko man nabalo ni Nana Lorena. Sa anak ba't kide naragsak? Gaputa na tayo di asawa na. Naragsak basit. Gaputa maipalapal kaun ti panagayat ko kayong kuana. Ay na, Uncle. Kasla milagro laeng ang mapasamak na ita. Kanya! Wan, Uncle. Kasano nga da mga yatking ka? Kahit inlaklakay mo ti manuklaan ti apaprosa, Uncle. Ay na. Day takit di ti pangkitaan da anapudnuak nga gayat. Kita man nagititarakin ko ang manok with tender love and care ko naman. Ay na. Ala, wala, Uncle. Auntie Lorena, umay nakakano pa siya rin niyang kalbansyong. Anya, Wen auntie, gaputa agayat kanukan ka. ay unay kan Eva. Awan pa'y ti makabulan ang napalabas sipod pimusay ni uncle mo. Day takit din ti bagbagam. Ay na, pasensya kayo na auntie. Day tamat ngamin ti mangmangag ko at chismis. Ay na, di mon ikaskaso day ta nangag mo. Chismis laang day ta. Ang kasanunupod no nga agayat kan ka auntie. Kas itinako na, makabulan laang tinapalabas sipod pimusay ni ulitag mo. Kaya't nasawan, awan ti panawon ko para iti baro nga ayat. Gaputan nila ang uncle mo ti ay-ayat. Ikaw, tulungan nakman iti parikot ka. Apay, anya launa iti parikot mo, tataban siya. Agayatak nga ron kini Lorena. Ngumjak amaw no kasano nga arbag. Ay na, si kamot, tataban siya. Awan pa'y ti makatawan, sipod pimusay dede asawa na. Day takit din ti pagbagam. Kahit anya nga ron ti mabalin ka, no agayatak at talaga kinkwana. Tataban siya. Ang mga no panunutan na agungundawayam ti pan nakabalo na. Urayom pa'y nga aglabas ti mano atawan sakbay nga agaram. Agasam man na tatawan. Mabayag anay ta. Ang mga noon na andakaon. San aya mabalin ti makadumingaw. Sa bagay, no talaga di mo mailumang ti panagayat mo kankwana. Sige, ipalapal mo nga rodan, tataban siya. Bareng maisalat. Uncle Bansyong, asidagtan, ay balay da Auntie Lorena. Troy, kanakan. Nay, apaya kasta ti Jaryo, Uncle. Troy, agnervyusak mo tayo. Kaslajak gaya maiturid asang Win Lorena. Uncle, Agsubli talangin ni Troy. Baliwan taman ng tumay. anya? Win Troy, agnervyusak ka talaga. Kaslajak makasao, intun kasangok ni Lorena. Unay ka na, Uncle. Sinangsang atta, ti mano abantay. Pinagbagka na kiti nakadagdag sin abagas kin kamutay. Ako nam nga isagot mo kin Auntie Lorena. Ngamita, agsubli talaga yam. Ano sa munak anakan, mabainak gayam kin ni Lorena. Ay, agtigir-gira ka nga po'y tinervyos ka. Ang mga no, maisbuak di ti brep kin pantalong ka. Ay, karo anak kababain kang kuana. Anya, Uncle Bansyong. Di yung ibagang ay subli tamanin da ito awit ka. Ay, kit ano sa munak anakan. Sana balay, tanapig sa pailang na tatumang mo. Ka, no ibati ta dito, sayang lang. Anya, iba ti talaang dito, Uncle. Bareng Auntie Lorena tumulaan ti makala. Kasanon no sa bali ka anakan. Sayang, ay alala. Ano sa mo na baggatan? Sa nabalay. Aggatang akto iti mais sa atubay tao. Isuntok titangdan mo. Anya? Ne, naangir siguro dahil talut-luto mapansit, Troy. Di mo matan ikiwar. Rikaw, Abay,
Kasla na unagbatan ti pampanunutom ngamin. Ay, pampanunutin nga ron ni Uncle Bansyong, pare Ricaw. Ha? Apa ni Uncle Bansyong? Kaslamang loko nga ron. Kinadwak edi na minsan ngal daw. Tako na nga ipudnunan ti marikrik na kanyan ti Lorena. Ngamidadda kami ni paraangan dan ti Lorena. Nagbabawi kini. Anya? Saan na timuloy? Saan nga raw, pare Ricaw? No kaano pa yan nakasangpag kamain? Saan to nagbabawi? Binannog na klang nga nagbagbagkat iti pasarabo na kumakanyan ti Lorena. Yan. Kunak mo't ngamin asaan nagdardarasudos ama panija. Anya nga tinapasamak. Nagbambanog kayo lang asimang sang at ija balay da Lorena. Yak mo man iti dayja nga Uncle Bansyong. Kasla ubing na kumaraw. Ay kat, ano sa mo na tro itangkal mo may. Ngam, naya, di mo tultuladan. Ay na, awan ti planok amang idol king kuana, paray. Kat no palpalaran no daduma, makapasar. Anya laki day. Eva, manglukatak iti pakanak. Kat si kanto ti katulunga. Talaga, auntie? Wen, isupay man apaka kumikumak tani. Masiksikuranak nga agigyan laang dito'y balay. Ay, uwan, auntie. Ngam, amangan no mabangkrap. Amangan no dagiti kakaan na kamatlaang ti mapanmangan kat puro utang. Ay unay kan Eva, saan pa'y anang rugrugi? Day tabangkrap kit din ti bagbagam. Ah? Pasensya kayo na, auntie. Ngam amumatan ti ugali dagiti kakaan na kamadaduma. Ija balay mo ti pangananda. Ay, jakam mo kadagijay akakasinsin mo. Restaurant samot ti panagkitkita da iti balay ko. Ay na, naingimas mat nga minakanayon ti si daan yu, ante. Iso kay kayat na. Ti kunam kit de, sadot dalaang dagijay nga agluto. Day talamangan ti amuda nga aramidan. Anya lakit din aya. Tatabansyong, di ka ngamin agbarbartek atap no magustuhan na ka ni Nana Lorena. Mapukpukawan akmit tayo ni tinamnamari ko. Hamangan no di nakayat ni Lorena. Di mo pa inararam, negatibo at dagos ti bang panunuto mo, Tatabansyong. Mabainak ngamin nga agaram. Ay na, tarakyam ngamin Tatabansyong. Awan, ano agpatay-patay ka? Adong ti makaunakin ka. Nangruna itantadan negosyo na apakanan. Kastaya. Wain, kit saan na maliklikan nga danto dagiti lalaki a customer na. Kit agaamudan to. Sapay napintas pa lang ni Lorena, Tatabansyong. Ha? Ang mga nuwatan to makasirpat kinkwanay dyan. Ang mga nuwadan mang kuldi-kuldi, itisikat na, Tatabansyong. Ah, unay kan Rico. Masaksakitan na kingarod ka na kita ngay bagbagam. Ay na, agkunay ka ngaminin, Tatabansyong. Saan lang apusaw? Inton maulanda ka manay, kundi sa noong kanto manay nakasla, nagpatinggan ti amin na banag itibiyag mo. Anyan laki din aya. Inturturid kon ti imay Lorena. Gaputa, jakon maitured nga ilimid ti panagayat ko. Anya? Wen Lorena, patsyam dagiti ibagbagak. Ay nabansyong, si aasawa, kan addaan akon iti anak. Agbiro kalatan iti balasa. Sana bali ata balo kamot Lorena. Nawaya ka nga agayat manan. Anya? Wen Lorena, agayata ka talaga kin ka. Ay napasensya kan bansyong. Ay ayatak day ti asawa. Katawanan ti planok nga agayat manan. Ngam natay mutin day di asawam. Anya pa lang ti manglapod kang kangay nga agayat. Isu asong batan nakit din, tapno agasawatan. Anya? Uy, Lorena, sumbatan na kon. Saan ka ngagbabawi ti denak? Kun,
nakasaganak amang ikasargan ka. Ado, dagiti taraken ko adingwan. Di ore man, maminduata nga agkasar. Ha? Ay nabansyong, oray taraken mo amin adingwan, awan bibiyang ko. Kano agayatak man, saan na si ka? Agpili ak, itilimpyo ang lalaki. Limpyo ak mo ti Lorena. Dua mo dagiti matak. Dua ti abot dagiti agong ko. May sa tingiwal ko kan dua dagiti lapayag ko niya. Saan atin na impisikalan ti kayat ko asawan? Ah, Tigalad mo, ti dakdakamata. Saan akasken ka nga inuubing ti panunot na? anya. Ngay, agmurmuryot kayo manay, Uncle Bansyang. Kunamlan no asino day Tia Lorena. Uncle, Kunamlan no nakapimpintas. kunam idi, isaw, ti kapintasan na babae, paraking ka. Ita, kasta manay, dagiti sa uyaw, Uncle. Ah, Ay na, Uncle, di ka mauawatan. Ay ayatem ka diya talaga ni Auntie Lorena, ano saan? ha? Ay, wan. Taray. Ay, ayatak ni Lorena. Masairak lang iti panagsasaw na kanya. Anya laki, di na yan, Uncle. Kasta talaga ti agaram. Ano sa nyo, Kun baliwam ti pamayam nga agaram. Ang mga no di na magustuhan ti panagsasaw. Anya, kat numayat mo ti pamayak nga agaram, ti kunam kide, agpangpangina day Tia Lorena. Oho, kunam lano asino. Ay nangkal, saan kayo amawatan? Ay ayatin nyo unayaw ng negatibo may tibagbagayaw, may papankin kwa na. Ay, yan niya laki day nangkal. Ne, apay nagsubli ka manen, Bansyong. Anya pa'y ayat, ti kayat mo nga ibaga. Ay, kasi ti sigod, umay ka manan armain. Ay, talaga adi ka makauawat, Bansyong. Imbagak lang arudan ken ka, asaan ka nga ayatan. Aginggat di nakaklunan, di ka sardengan nga armain. Oray agan ano ka, talaga asaan ka nga ayatan, Bansyong. Ngamin, awan at talaga ti mariknak apanagayat ken ka, nga oray may sa porsyento. Anya, Wan, iso apang nga asim ha, di kan agsubsubli ditoy. Disturbo ka lang. ay agsubli ak Lorena. Gapot ka kayat ko nga ipakita, asa anak nga agsardeng, amang ipanagnak iti kinapudnukin ka. No retreat, no surrender ako nada. Ay nabansyong, pangaasim ka diya. Amangan no agbutang dagiti customer ken ka. Amangan no mabankrupt ti restaurant ko. Gaputa mabuteng da, di ta pa nagrup-rupam. Anya, Talaga aloyal kan ka ni Uncle Bansyong, Auntie Lorena. Ay, Apay, diyo ka di kayat ni Uncle Bansyong? ay na, asino kumamot nga iti mangayat iti dayja a tao. Kano kasla arak ti pan nakadanumnan. Ah? Apay nga katawa ka, Eva. Grabe matday takas laarak ti panakadanom na, ante. Katuan mat, kita man. Tunggal umay dito yung restaurant. Kasla saan nga digdigos. Uray kumaan, no saan nga atidog ti buok kan barbas na. Ante? Ay, marurudak. Amangan kit dino agbuteng kan kwa na dagiti customer. Awanton ati mangan dito yung restaurant. Ay na, da kayo umat, ante. Saan ama pasamak dayta? Di kay madanagan. Mano adara say na nagsubli-subli ka diyan ni Lorena. Yung isulat tamad nga isaw. Uwin nga raw Uncle Bansyang. Nung nga isardeng yon, ti agaram king kwa na. anya, Uwin Uncle, tani. Imbaga na mutin ka na kayo, di na kayo kayat. Mangrik na kayo mutin na Uncle.
Ha? Un nga ro tata, kasla ka asi kayo lang, agsubli-subli yan na. Ay, sana ka maupay. Agar maklata, aging nga awan makitak nga asawa na. Ngam siyak mo titaktakin niyo, Uncle. Siyak pa di nakakaasing agbagbagkat ka dagiti nagado pasarabo yung ingwana. Kasano nun ni Pare Rico gayam tayayatin na? Anya? Agpanunot kayo ng Uncle. Ay, sana mabalay. Sakla ang timang tagik ko iti panagayat ni Lorena. No kasapulan nga ala iti dinarasan, arabida kon. Anya? Ho! Anyan. Nagturid kayo umitin nga mangibagay ti dayta, Uncle. Kit ultimo karabasa nga isagot yo itar-arman nyo. Di yo mabagka. Anya laki din. Ay, bigbigat, ngam sikat ti kaunaan a makitak dito'y restaurant ko, Bansyong. Ay katuan a Lorena. Tapno siyak ti umuna a makitam. Di ka mang singa, Bansyong. Bisi ak. Awan panawon ko a makisaritakan ka. Di ka din agungit, Lorena. Ismail. Hey! Makapabwisit ka! Talaga ka di mayat, Lorena. Saan nga rod? Narigat aya nga awatan dayta. Na, di ka kung kita! Di nakbastusan! Lorena. Anay ko. Anay, bimukol sa antin na tamaan. Hindi impakul mo kanya. Impang ormo matin dito aklaw ti bulalo. Dayta ti maganab mo, Bansyong. Di kanto ngamin makauawat. No imbagak adi ka kayat, talaga adi ka kayat, iso adi nakbastusan. Ay, tawanan ng Uncle. Di ka man kumanatawa, Troy. Ala, agawitan. Ha? Pinang-or na kamitin ng ti Lorena itaklaw, Uncle. Kat, apang aron akatawaan na. Ay na, Uncle, no dimngag kayo ko mga men, saan na napasamak dayta kada kayo? Kin apay ngamin amang kuldi-kuldit kayo. Iti pa'y sikat na. Agin lang na niya, Lorena. Kayat nabot lang. Ay na, Uncle, saan ngamin amay parbang tinaramid yaw? No imbaga na adi na kayat, huston, di yun ipilit ti bagiyaw. Kita niya man, pinang-or na lang dahil muging yaw. Malawanan. Huskon. Di na ko katawaan, Troy. Agawitan. Sakit ang timugin ka. Agat bulalo pa yan tibanok. Ay, nyalaki, di ngamin, Uncle. Unay mga minin dahil nga ayat-ayat aya, makapasakit gaya, mitirik na. Ay, kaasi kayo pa, Uncle. Huston ko nakmat, Troy. May saka man. May talamang sutil tamom. Alam mo na, pasensya kayo ng kalbansyaw. Kastagayam ti epekto ti mapaay. Naungay, kaskada agmumuryo. Agasam man, ante. Sure hit kayo, mate. Anya sure hit. Kano na minsan lang nga pinang-oryo, natamaan adagos timuging ni Uncle Bansyong. Dagulit met ngamin. Imbagak lang nga ruden nga awan apulos ti mariknak a panagayat ken kuana. Ipapilit na pailang ti kayat na. Mayat gayam tikas jay ano at dadagulit, ante. Panguran iti aklaw. Kitaan nyo man, rimwar adagos ni Uncle Bansyong. Ay. Jak imbaga atuladam tinaramid ko, Eva, ah? Ante. No adagarum ken ka, kat di mo kayat, kasaritam lat ti tinasayaat. Ipakitam lat ti respeto ken kuana. Tapno nasayaat kalat ken kuana, nga uray di mo awaten ti ayat nga idatdaton na ken ka. Mawatam. Wen, ante, kun kunak lang dayjay, Ket agyaman nak, iti pamagbagayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din.
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Tiawanan ba'y na pun siya? No ti panagkunanak at mayakar na ti alipospos ka? Ay, nagbidawt. Oh, nanang. Agong unget kayo, may tanaga po ije bangkag. Talaga asyak ti pagpungpung tutan na yapon siya. Ha? Saan man asyak ti kasta-kasta day jay alakay? Nanang, na, anya ayang amin ti pagungungtan nyo. Nung atamapan nyo kasarita jay tao, itinasayaat. Day jay man apun siyo pilato akabaong direk iti daga ijay bangkag. Napanakit inya karan timuhon. Tiyawanan bay na laklakayan, kaslasan alaklakayan iti kasjay ngar aramiden na. Ha? Anya laki din. Nanang, amangan kidimot no nagbidot kayo lang iti kasta ngay pagbagayo. Narigatan, ay susaya. Ay saan? Saan ka nagbidaw tanakaw? Amok nga inyakar na timuhon. Ha? Anya laki din. Rumwar ka di tapon siyaw! Paspasam! Tagsarita taman itinalapa! Hindi. Apa yung nga ilinda? In may kamot dito, balay may nga agong unget. Ha! Di ka man kundi sa lodsod si kapon siyaw. Amok ti ugalaym! Nalaay nga mangyakar itimuhon! Ay saan ako nga aramid ti akasta, Linda? No aramid mo siya kalaang saan ako mga ipadakan na ka? Amok nga inyakar mo timuhon ije bangkag! Si kalaang matkat ti mabalin ang mga ramit iti dayjay at sino kumapingay? Aniya, ay saan nakaabos ta ang sasao iti akasta, taawan amok iti dita. Kan mo siya, saan ko nga aramid ti mangyakar iti muhon. Yaho, di ka man nagindiding awan amob. Nagawa na bain mo si kapon siyaw. Naglaing kamutan anang yakar iti muhon. Aniya, No ka ba alam amang yakar iti muhon? Di mo mayakar talipuspos kaw. Mawatam apon siyaw. Anya ka no ti bagbagana dayjay tatang. agong ungat mat anakaw, ibuagbaga na nga iniyakar ko kano di muhon ije buangkag. Anya? Hay, nako. Una yun ay ni Bakit Linda. Tila adda ngay papabasol naman. Hawan ng gano'n na ako. Hey, Makalawa sa sana ka na pan ije buangkag sa ita. Sakte umay na ito tudo anang iyakar kano iti muhon. dayja Bakit Linda. Hindi pa lang at dagdaga ti aguman na. Amin nakapapa nakit maipapan iti dagdaga. Jakman na mo iti daya abuket. Nagrigat at talaga no iso ti kaboundere ti daga. Talaga nga adu ti panluayan na nga apa. Kasaritam to no agmamaw ti pungtot na tatang. Ibagam ken kuana. Asan abas talatan agpapabasol nang runan no awan mo't ebidensya na. Ay wan anak ka. Kasaritak to daya abuket. Saan anasayati kas tangar aramidan dayjay alinda ken ka manong punsyo. Ay jakman amo iti daya abuket. Basta latan asimbugod iti bulay. Kasta unay apungtot na. Iniyakar ko kano di muhon a boundary mi iti bangkag. Ay, una yan. Amangan kit dimat no sa bali tinangiyakar.
Ay na, kagap-gapok ijebang kag itay bigat. Napan ako kinita ti ibagbaga na amuhon. Ngam, saan mo't anayakar? Anya? No kasta, duling nga rod, ti matana. Ay akat no sigod mat aduling ti salbag abukat. Uri saan anayakar? Ibuga na ang anayakar kano, sakat ang pagpabwasol iti tao nga awan mo ti aramid na. Ay, una yun ni Lindaya. Nagado ti kaap-apa na may papan iti daga. Wala nga rod. Amin matan akaapa na kahit maipapan iti daga, dahil tati makagapo. Ay wala gayam. Kita konsyang. Sapay iso ti kabounderiyo iti bulayo. Ang mga no pagatapan na kamay, ang mga yakar kano iti muhon. Ay, padasan na. Sana siya ti kalkalabanan na. Ang mga no isukit di ti mangyakar iti muhon mi Ay wag. Iso ama sa pulang. Nalay kamay. Amo matinday siya agum iti daga. Awan ti kaakaaruba no siya ti makapungtot. Pagpiang-piangag ti lubong na kunak tumay. Anya lakit din. Nay. Apay ngay. Kasla na yakar mo ti boundary aruba. Anya na yakar nga ibagbagam at si kakunsyang. Nay. Napigsapay mo ti panagkitak ti kunak. Apay ngayon, sigud mat nga idya ayan ti abay ti kayo ti mahugan ni ti ayan ti muhon tayaw. Gamita, kaslanay denden matan. Ay, di kang sasawi ti kasta si kakunsyang. Saan asyak ti kalkalabanong kurak tumag? Anya? Saan anakaskas daw? No si kaman bilang tinangiyakar. Gaputas sigod nga agom ka iti daga. Anya? Amin nga min akaap-apam ket may papan iti daga. Saan aya? Hay! Agtanang kakadagiti bagbagam si kakunsyang. Ha? Ang mga nonya pa iti maramid ko kan ka? Anya? Ha! Ni Manong Poncho. Pagpabasulam nga iso tinangyakar iti muhon ijabang kagyaw. Sa ita, si kamat ti mangyakar iti boundary dito'y nagbaitan ta. Anya? Nagalasa talaga ti ugalim. Kinataom sa amatan ti kinaagom mo iti daga. Agom! Nanang, anya di mang mangag ko itay? Kaslada kasin sinong batyo. Day taman ka aruba anak ko. Ha? Daapay man niyan ti Linda. Agasam man ti naramid na. Jay mohon nga da iti abay ti puon ti mahugani. Inyakar na. Ti awanan bain a babae. Anya? Wan anak ko. Uray mapan mo kitaan. Inyakar na ija abay ti CR tayo. Tapno lumawa nga ta ati dagana. Ngam saan amabalinday jay nga inaramid na. O na yan ayan ni Auntie Linda. No apay mat ayan nanang. Naagom iti daga. Ison ti katatao na anak ko. Ti agagom iti dagdaga. Ay, Diyos mio, Marimar. No isungay nga ta ti aguman ti daga nanang. Anya? Ay, sika talaga anak ko. Tila ibagbagam. Katuan mat nanang. Naagom iti daga. Ngam no iso ti aguman ti daga. Ay, jaklamon. Anya lakit di. Talaga day dya bakit Linda? Amin mo tinakaapa na. Kat maipapan iti dagdaga. Wan nga rod, friend. Naagom iti daga. Isu ako nak. Kasanungan tamot no iso ti aguman ti daga. Ay, awanan Saan na pa ila nagnumaran dagiti daga nga inaguman na kat inaguman ti daga. Pakawan na.
Unayan aya mo ti tao nga agom anya. Agasem man, tapabasulin na panitatang anang iyakar kano iti muhon, iti bangkag. Oho, kun nalaladay jay. Wagas na laang dagi jay iti kinaagom na. Amumatan ti agom a tao. Ado ti pasakalye na. Tapno laang maala na ti gamgamgaman na. Sa bagay magkitian. Basta no maipapan iti daga. Numero 1 nga iso ti paglaingan ni Bakit Linda. Awanan bain akun siyang. Enton ko ni kakti pagnakman na. Nanang, pang-asiyo kumamit Husto ko man day taapan nakiap-apayo iti dagdaga. Anya husto nga ibagbagamat si Kabar. Kas iti kanayon ko nga ibaga. No rights ka! Rights ka! Anya? Kaya di asawan, aminin nyo matlaangan na da kayo tinangiyakar iti boundary tayo kada anti-konsyang. Day tangiwat mo. Di ka man labid-alabid si Kabar. Ang mga nuadamakanggan ka. Anya ka mutag. Anya? Awan maramitan ni konsyang iti naramid ka. Anya ko mga iti amo na may papan iti dagdaga kat maagmag. Anya laki dain. No saan mo pa'y laang nga isublit ti iniyakar mo amuhon. Talaga akaswan kan. Anya, siya, kaswam. Di kaso na. Apay ko ma, sanak amabutang no idarumnak. Anya? Amangan kit dino si katimabak. Kat matagikwak amin agraman tinagsaadan ti balayaw. Aha! Sa anak amaag tapno itulok ko ama pasamak dayta. Anya pa'y lang dararamidam. Di ka kumapanan ag file iti darom. Tano bilang tasyak tagbaligay. Awan lang arog ti papananyaw. Malalaman Saan asyak ti banggaam si Kalinda? Saan nga agkuri kanyak ti kinalaing mo nga agagom iti daga? Tandaanam dayta. Ay na, apa! Ay, unaklaki din o sino ti masabat ko. Na kayo maggaya, maagom iti daga. Nagawan mo tanabain mo si kabakla! Tanangam ti panagsasao, ma! Katpudnumat nga men, Auntie Linda. Saan ko man nga Auntie Linda tinagan nyo kat? Agom iti daga. Saan awagan iti kasta? No demo kayat nga ikan kay ti pagnakmam! Ay na, Auntie. Saan kay kadiunay nga agong unget? Tama nga numahay blood kayo. Kati daga lang nga road ti mangagom kada kayo. Anya laki din. Anya? Ay! Pumanaw ka dito isang wanak! No kayat mo pa'y ti agangas! Aging gainton biga! Ako pa talaga ang tinakot mo. Hay! Di ka man lang yan! Anday ka, nagsakit ti barukong ko, anak ka. Nay, apa yun ngayon, nanang? Ay, tiyaga mo, nagsakit ti barukong ko. Agraman tel-tel ka. Ay, sumuruman ng ti high blood yun, nanang. Dahil tangamin ti bagbagak kay. Pangaasiyo kumata husto nga minen. Sardengan yun ti panakiap-apayo iti tatao gapulaang iti daga. Kitain nyo ita. Ag high blood kayo pa yun, gapulaang iti dayta. Anya. Kahit kasanon numatay kayo. Ti dagamit laang ti mangagom kada kayo. Una yan. Nakababay na pa kay istoryaan dayta, nanang. Ay, sumardeng ka man. Saan at tila ibagbagam? Tadadalaang amakapong totak. Nanang, awan lang nga ruden ti makukwarta tayo. Kasta pa'y laang anag high blood kayo. Gapulang iti dagdaga. Anya lakit din. Tatang, damag ko ang masakit ka nun ni Auntie Linda ita. Ay, kasta aya.
Isumutla ang ajak maranaan no mapanak ijebong kag. Wan tatang, adda kanu ang nakaidala ang ditabalay da. Anya, Anya nga tano, mapanyumot sa rungkaran, tatang. ayaw na nga agpaiso anak ka. Mapanakman inton malam. Inakman matsarong karan nga uray na agom. Amang ano at damot yung tagururay kan kuana. Ay, anya lakit din aya ti ago matao. Isumot lagayam asya anakan amaran ranaan mapuan ijebong kag. Ada ka madagayam dito'y anak kaida. Ag malmalam man ang anak kaida ka. Ha? Aywan nga road punsyo. Ay, naibaglakit din tay may ka tapno sa rungkaran na. Ay akatwan uray na agum ka itidaga. Kat sarong karan kalatamat itaam masakit ka. Anya, Itatam masakit kan. Saan mo mapagnumaran dagiti dagdaga nga inagumam. Ita, tidaga butan ta agur uray ang mga gumakan ka. anya ka din dagita nga ibagbagam si kapunsyaw. Imay ka kaday tapno sa rungkaran nak. Wano imay ka laang tapno insulton nak. Ibugbugak lang te puno linda. Isuasaan anasaya ate agag-agum itidaga. Tabangan no saan nga agbuyag, kahit sa kanti aguman tidaga, narigaten. Isu nga agbulbaliw ka kuman. Huston ti agag-agum itidaga ti akin daga. Anyan lakat din. Kasta ti imbagam ken ni Linda. Ay akatuan na kun siyang. Inbugak nita ka nakuha na. Pinalagipakman iti sao asaan na amalipatan. Ket, imbagman no saan alasair tirik nanay ti imbagam. Akat adamot na nakanakuha na no masyaer. Sa bagay mo't kit di Amirisan na kumamatakad di dagiti inbugak. Gaputapon numet. Kitaam ita. Gapulang iti panakayap na iti dagdaga. Isupayakit din, ti paghay-high bloodan na. Ti luko abukat. Anya? Nungay nakarot ti high blood na. Sakit na tay. Di awan mat lang arot. Isun ati aguman ti daga. Anya lakit din. Alaman, tasyak mamot ti mapan ijabalay da inton malam. Mapan kumamot sa rungkaran ti salbag nga agom. Uray agom akit sa rungkaran tayo latta. Ay akatuan mapanakainton mo lang. Tapno makitamat ti sitwasyon na ita. Sigurado kayo itiday tananang? Wen, anak ko. Amangan kit di mo at no saan da kayo apaster kan numapan kayo di tabalay da. Ay, padasaklat ta ka di, anak ko. No saan nakapastre ka na, katanya ngay nga rod. Agsubli ka. Ay, saan kayo kumangaminan, amapan? Mapan ko laeng sa rongkaran, anak ko. Uray agom iti daga akit mapantay latta kumustaan. Takaaruba tayo kat nga rod. Sa bagay makit di Alang nga rod nanang, ing kayon bareng pastor kan na kayo di tabalay da. Kunsyang, Wan, siyak da ito'y. Uray na agom ka iti daga. Imayak latta tapno sa rungkaran ka. anya, Kat, kumusta nga iti an-anayam? Agpapigsakan, Linda.
Saan mo nga itulok ako mapsot ka? Ta mga no ti daga, ti mga gumken ka. Gapo iti kinaagom mo, iti daga. Ay, si kakit di imay kansalaang mo dito, itapno insulto na. Ay, saan mat? Ibagbagak laang mat, ah. Anya kalakit dit. Napigsa ako. Nasayaat ka din, o kasta. Sapay la kumata no pumigsa ka. Agbalbaliw ka kumameten. Sardengam kumameten, ti panagagagom mo iti daga. Anya, Saan anasaya at tinaagom iti daga. Taamangan no saan nga agbayag, katsika ti aguman na. Amoyo nanang, nangag ko amin dagiti imbaga ni Auntie Consyang kada kayo. ha, No dangdanggan ti ibagbaga na, kasla ang angaw. Ngam no amirisan nyo ana imbag, pudno ti imbaga na kada kayo, nanang. anya. Gusto ko mga minan ati panagagagom yu iti daga. Tani, kitaan nyo man. Gapulang iti dayta, iso pa yun ti makagapo no apay nga ag-high blood kayo. Iso husto ko man nanang. Husto no diyo kayat ada kayo ti umuna nga aguman ti daga. Ay, uwanan ako. Agbalbaliw ako. Ay kanta saya at mat ano kasta nanang. Anya lakit day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Mare, anya nga iti baro alakom asim mangpat. Ha? Ay, kumare. At dati kasangsang patala ko. Dress a bohemian. Nagpipintasi ka. Kasta ka di, Mare? Sa anak pa yung nag-live iti Facebook. Ta nag-busy ak ngamin. Iso ngayon ton Sabado ti pa nag-live ko. Nakabisyam mo't, Mare? Siyempre, napan kami nag-date kini loves ko. Ngay patpati ko unay-unay. Anya? Kadwan man. Ison ti lubong ko. Ison ti biyag ko. Iso anapatag ti time ko para kin kuana. Alawan, Mare. Sapay la ko mga rod, tagbayag kayo. No asino man day taalabs mo. Oh, siyempre agbayag kami. Ta I'm good in handling a relationship. Sigamot, Mare. Ay, basta. Umay kanto ija balay, Mare, ha? Agkita ka iti dress mo. Ta nagpipintas, ti ka barbaro asang pa. Wen, Mare. I'll be there later. Lakay, mapanak man ijay ayan ni Nicoliala inton madamdama. Kalpasan ti panangan tayo iti pangal daw. Ha? Apay, anya ti mapan mo alain ni Jayan day bakla? Adda ka no ti kasangsangpet a bohemian dress alako na. Ha? Mapanak man nagkita iti umanay kanya. Uray may salaang lakay. Napintas ngamin kat ti bohemian dress. Manungay ti maysa. Jakpay amo tasaan namut na ibaga itay. Ngam sigurado anangina, tanangina mo't talaga ti kasjay address. Kasta ka day, bakit? Siguro 350 ti maysa. Kahit aday gatang mau. Ada ngam no ikanak pay akit pagyamanak iti kasta unay lakay. Ala, adda kwartak iti pantalon ko nakasabit iti likod tiri daw. Mangala ka iti sangaribaw. Isaw ti gatang mo iti dress nga bagbagam. Ay na, agyaman ak unay lakay. Agyaman ak talaga. Ay na! Nagpintas mo tanday tayong paras mo, Mare. May bagay unay ka. Nagmayat day to'y kulay na, Maray. Wala nga rin, Mare. Dahil paglakid din, tayong manaykan ka day tayong medium size. Kunak lakit din no dakkel kanya. Ngam sakto laeng magayam. O niya, gatang day ta? Wen
Gatangak daytoy kanjay kulay red itay. Apaw! Duwa nga rod. Mare, kakaiso na nga addainten nito nyo nga igatang ko. Ay katgundawaya ko na. Ay, sana all. Ada itidid asawa na nga igatang na itidress. Siguro, napagbigyan ngamin ni paring Tonyo. Itinamitlo at dara si Sungay. Aywan amare, saan laang anamitlo Namin 5. Iso akundi itad, iti paggatang ko iti dress. Alam nga rod, saan ka nga ikan iti discount? Tadamit ka namin nila kay mo. Anya? Ay, sika talaga, mare. Discountan nakmet ata ni Duati gatangak. Anya lakit din da ito nga online seller. O anya, may bagay ka di mo ilang kanyak da ito ginatang ko a bohemian dress lakay? Maibagay abakait. Adda ka di mo ti dress asan na may bagay kin ka. Anya, kas ka lamang artyo. Kit pudno mo ti bagbagak bakait. Anya laki din. Nagpintas pa na ita tela na. Talaga mo ni Nicoliala Nagpipintas tila ako na. Ne, laulawagam alakay. Ha? Nutila ko na kaditi napintas. Wano ni Nicole mismo ngaglaklako. Aday ta ka man ako nakon. Tila ko na laeng ti bagbagak. Sana karaman da bakla. Nasaya at matnukas na. Ibagam lang, numapinpintasan ka kankwana. Tarugya kon ti agungat kunak tumet. Tila ko na laeng kunakmet. Anya kalaki din aya. Nalangarod, inak gumatang iti sidaan ijay tersena ni Bakit Inga. Kastoy ko. Wow! Nagmayat man day ta bohemian dress mo, mare. Ha? Ayun, mare. Nagmayat ti tela kan kulay na. Nagkatangam nga iti day ta. Ni bakla, ginatangkukan kwa na idi na minsan. Dua ti ginatangkukan kwa na. Red jay may isa, kanday to yelo nga inusar ko. Iso na lang tanangina. 450 ti may isa. Una yun, kung namatla no salsalud-sudak no mano ti ginatang na, kan no mano ti presyo na, para magababae. Ha? Adda ka di ibagbagam, mare? Ay kwa, awan mare, ti kunak, napintas day ta dress mo. Taabang ak mamangarot ti pa nag-live ni Nicole, tagkita ak mamat iti kasta address, mare. Ayun na, mare. Saan ka nga agbabawi agumatang nukwa? Barang adamat may bagay kanyak, mare. Wow! Nagpintas matanday jay. Imain ko man. Oh, anya day taboy-boya ang bakit? Ni, kasla ni bakla mo day ta agla-live. Ay, wala kay. Nagpipintas nga ro ti bohemian dress ala ko na. Isong adatalo nga in mind ko. Anya, ay, nagadumutan ikang. Wan ka dila kay. Tapno adamamot na pintas address ko. Anya lakit din. Mabalin mo't amay sapay laeng ti imain mo. Apay, mano aya ti may sa? 450 kanula kay. Iso nga 1,350 amin talo nga in mind ko. Makaammo ka iti pagbayad mo Awan maited ko. Amom maten Alunes payla ita. Ket inton Sabado payla ang ti panagsweldo me. Anya? Main ka amain. Di mo pa'y siguraduan nga umuna no adda pagbayad mo may. Anya kalakit ding. Ne, dress mat dagita imot mo, mare. Juan mare, mapan ko man idrap iti tersena ni Bakit Inga. Ha? Talo da ito'y a bohemian dress. In mind mat ni Ikang hindi kalma na nag-live iti Facebook. Apaw, nagadong. Juan nga mare, nagustuhan naman ati kulay kan tela na. Sana all nakamain iti talo. Sabi lang ko talay na dagos. Imbaga kan kuha na nga ibati na latan kin ni Bakit Inga ti bayad na.
Nagnaaki kay tersena ni Bakit Inga. Nakuna na kanyak nga adda ka no indrap ni Nicole Ijay address. Dagitiin main mo ka no? Ha? Na, mano ka nun ngal daw Ijay? Ngam saan mo pa'y mat-ana-alala? Apay ngamin asaan mo amapan-alaan kat in-mind mo nga road. Kwala kay. Diyan kakaiso na ngamin a kwarta kapag bayad ko kuma. Imbayad ko pa'y laang itilinding ko di Martes. Isong awan kwarta kita. Anya? Ay kasano nga road itan? Kat ni, indrap da ni Jay. Ay naapo aya. Sigurado ang makapungtot da ya abakla iti kastangar aramidam. Saan mo't siguro lakay? Sana bale, tano agkakwartaak, mapan ko alaan adagos dayjay. Ay inkaalaon. Di mo orayan ang makaungot kan ka dayjay. Amumot na sa bali ni bakla no makaungot ko naktumay. Amo mare, agas asukan ti agungpoy ti dayjay nga ikang. Ha? Taapay mare, tilansa mga min masungsungsong na dayta nga agong mo. Iso nga asok nga asok. Ay napo, nasuro ka na makalawas din na palabas. Manipot indrap ko ti item na iyayan ti tersena ni pakiting ka. Ngam agasam man. Aging gayta, saan na pa yung inalala? Ti salbag babae. Anya? Ay unay matanday di nga ikang. Api ngay akas tamot tantar aramidan na. Talagang pagpungpungtutin na dahi nga ikang. Sapi saan na nga isisin dagiti i-chat ko kenkwana. Nga uri naka-online mat. Ay una yan. Noam muna ko mga awan pagbayad na. Saan ko malatan nga agmamain. Tapno awan baybayadan na. Dita nga ron, idi madama ti live ko iti Facebook. Mine a mine. Haging ga nakatalo. Tiragragsak ko man. Taadda nagmine. Ngam, ay na. Haging gayta. Adda pa'y laijayan ni Bakit Inga. Itulod mo laangan ijay balayda. Ay, no saan nang alaan kalpasan ti talo pa'y ngaldaw. Saan lang nga kasta daramida ken kuana ko naktuman. Anya laki din. Don't me kunakmanin. Nasaya at man ta nagranata, Manong Anton. Oh, Lydia, si kamad gayam. Papanam? Mapanak ko marita tersena ni Bakit Inga. Mapan ko kumaidrop da ito yung item ni Manang Ikang. Ha? Nag-live kami itilakok idikalman. Adamo ti inmain na nga innam a blouse. Naku na nga idrop ko kanulat tayo jay. Anya? Ngam nakita kamot Manong, alaham latan Ay isa natin ko. Ipanmulatan ijayan ni Bakit Inga. Isuntulangan ti mapan mangala. Ta isumot tinagmain. Ay, uwan gayam. Mano aya ti bayad na dayta. Bali 95 pesos ti may sa Manong. Isu a 570 amin daytoy. Ay, sige. Ibagakan ko na. Apaman ang makaawid ak. Anya kalakit din aya. Saan mo pa nga inalala ti item nga in-drop ni Nicole? Ngamita, adda manan ti in-mind mo kadagiti lako ni Lydia. Ay, kwa. Alaak mat dayjay lakay. Anya lakit din aya. No kasta nga road, ingkaalaan itamot lang. Saan mat nga itaalakay? No Sabado. Anya, ay una yan. Pagururayim mat di tao. No saan mo nga in mind dagi jay, nalako da siguron iti sabali a tao. Saan anaista ki jay? Wen ka de. Makapasuron day tanga aramid mo. Siyak pa yun ti mababain ka po iti kastangar aramidam. Lakay. Kanayon kumot nga ibagbagakan ka. No awan tinamnama mapagbayad mo, saan ka kumamot nga agmamain? Ay, joy miner ka ako nada. Anya? Inton kwan, ipos dalang arod day tarupam iti social media takitaam. Ganabam ti maibabain ka po iti kastangar aramidam. Salbag ka! Ay na, sakit na talaga ti ulo na dyan babae. Bigbigat pa'y laang agong ungot ka manan, Mare. Kasanuman ngamin, Mare.
Aging gaita, saan pa nga nalala ni Ika ang drop ko address si ayan ni Bakit Inga? Diyos mio, Marimar, nagbuotan, ngam saan na pa'y lang nga nalala? Siguro akat awan pagbayad na. No awan ko matipagbayad na, saan amay ni tilako, takin lako, tani, makapasuron matikas diyang ugali na. Tinasaya at nga aramidam, mapankalangan iji balayda. Kasaritam itinasaya. Ay, saan, Mare? Saan nga uso kanyak tikas ta? Ipus ko kidi man, tirupan na, iti apagbiin. Anya? Maruwam tikas jingar aramidan na. Saan lagayam asyak tinagmaynan na iti ado. Uray ni Lydia, ado kanutiin mamay na abado. Ngam saan namat anapan inala. Tiawanan bain a babae. Apaw, nagmaya ti tuturugam dita. Apay, saan mo nakita ti rupam nga impos ni bakla? Anya, impose na tirupak ko nam? Katuan, impos na gapu iti pungtot na kan ka. Agasam man nga minday ta nga aramid mo. Chat kanukan ka iti messenger ngam pulos asaan mo mad nga isisin. Anya? Ay una yan? Saan mat lama ka oray mat da dya tao? Alaag mat kat, ngam saan kumapay nga ita? Ha? Anyang alaam ngam saan pay nga ita? Iso nga rod nga aglaklako da. Tapno addamet pagin kaman da. Kasano ako mita da iti laklako da? No si kamet a joy miner, may stock ti item, gapukon ka. Ala, kita tarupam nga impos da, taagnakam ka. Uray ibagam akaswam ni Nicole, gapu iti panangipos na ditarupam, ay na, si kakit ditirumbang agbain, anya lakit ding. Ne, itaman pa nga imay ka dito yung balay mi, ang makapaasar tirupa na. Si kakit di mo't mare, pangaasim mo't i-delete mo ti rupak nga impose mo iti Facebook. Apay, ada pagbayad mon? Ay, uwan mare, adto iti bayad ko kan ka. Napan ko pa'y inutang kini katugangak dayta. Anya? Inutang mo pa kinikatugangam ti pagbayad mo iti in-mind mo address? Diyos mio, Marimar! Anya ngay nga rod mare, basta i-delete mo kumaatin post mo, nakababain nga minunay. Naina, among madgayam tagbayin. Ngam no apay pinarigat nakpailaan agsingirken ka. Kwa? No among kumamit ngamin nga awan pagbayad mo, saan kang agbalin a joy miner? Gapulaeng tanakita manapintas kan maibagay kan ka. Ala, sige, main ka main. Into numalpas ana idrap, saan mo matgayam nga alaan? Saanan ama ulit mare, ikarik dayta. Don't me, kunakmanan, ha? Ala, in kapay iyayan ni Lydia. In kabayadan tirumpang abayadam kan kuana. Tani, impos nan samit langin tirupam. Anya? Si kakit dimot mare. Kaslasaan ka abayadan mo, iti inaramid mo kanyak. Di mo la maura yan nga umay kabayadan. Ne, takas na si kapit adaganas na nga agreklamo. Si kalangarodan ti perwisyo. Mare, awan pa'y laang ti pagbayad ko itaken ka. Naibayad ko nga amin ka ni bakla dya inutang ko kani katugangak. Anya? Kat kunak man no imay ka ditoy tapno umay agbayad. Saan matgayam ta umay ka laang makisarita? Ay, anya lakit din aya. Ikarik mare, apaman nga da kwartak, umayak agbayad. Anya? Amo matgayam ti makisarita. Apay, adi mo man laisin dagiti messages ko iti messenger. Ignore mat ngamin. Asino ko mati saan ang makaungot ngay? Pasensya kan mare. Pangaasim, i-delete mo kung matirupak nga impose mo. Pangaasim mo saan akon nga agmamain itilakom, promise. Dayta ti maganap mo iti kastang ugalim. Ay. Agasam man dayta,
Uray la dua tinagipusken ka, gapulang iti item asaan mo nga inalala? Ala, gusto ko man alakay. Nakisarita akon kadakwada. Nalpasan. Gusto matan Aday ta, saan mo kaya tadang ganti ibagbagak? Taam mom abasol mo, salbag ka. Gusto nga rudan. Oh, naimbag ko ma, no si kalaang ti maibabay ni ti kasta nga aramid mo. Saan man, pauray siya nga asawam, kat mairamraman, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.